eni anim kan no kura de eye ba ko pe ba nkontompo ne nkura bata ye bebre abra wo betwa toro a ye behu se asem no na anya no kura na de anim guase aye dan abanti ye bo bra na ye mo abrabo a esefata eye abrabo tene no kura die abrabo asem na meken na emwa ye nyina na ye ba ye papa Lucky Dube zu a de na o se obo an wo so wo ko party ebi na okoduru ye no anwuma na ye bo ho na nya reggae fo anwum da bia ye show isukura bi si wo baabi na wo boa wo ho se wo ko baabi akope babrabo bi abo na akoduru ho na bra bi aye bo no ho hwe na nsem fata empanifo se kunkuru ya na che sa ko wachi baabi a wo fira aye dai wo ba aye na ebia na ho ne no eni pa aye dai e wo ho se ne baabi a wo ye dai wo ko no nti my lady said ye wo kan ya na se de ye papa breaking reggae na de ama e ya futusem e ya disuade e de ma ye nyina e di se wo ko baabi ana wo koduru baabi a wo ko na fi se wo koduru ho na brabo e ho no emwa wa na ense fata san ko baabi a wo ye dai wo firi ba ye ne ho na ye ne pa ye dai e wo my lady Awurade Nyankopon wo nhira wo na dai so medimano before my lady my lady won say Lucky Dube die me ne share wo Senegal pen ewe ni ba pen no ye fa ne say my lady bla ye ni abri kan yenkue oh my lady say me ne share pen na adwumu ye di ho nkomo mle bi atwamu asana Nyankopon to ne safe no say wi asena nkasa no esi adwumam esi fie esi baabi ha dan esi umantemo ye wade bi wonu masebe okwa ne oni padua amfa otu kwa akura no akonto kwa baabi awo no ene oni padua amfa enkreke mawa na wasaso atani akọ baabi ufro yes ha nti ye nyina efensu ade me mum de kakra me kafa ye nwan panimfo nwum to wi ni mu na mamia nkasa no sei me mo ye du wonwum to because nege ntine ma biase ade bia wonti ase biase wan to bo se mbusa emwa mi share papa bi papa no ye odefo but onye no se defo kopim se obi kwai ne bo no kwai ni ho de ye de e kire no enti ye share ye nwan rastafo na sabi mpaduasa eni die ne obu obi a o se de mo emfa mo mu ana ye nwan rastafo so no musoro mon kompoto mo ho mama munye du nye se obe na ntia na wona nti basa de sabio e bia nipadua ne nko ye ba sana ye ba suspect woni ma bia emfa fa so ma because ne pa e wo sankrofo na adwinim hwe adwuma yeto wo tu na so dem obi wona ka che se ana wo ye reggae man na se wo ye rasta na se but adwum to wurim nyina ye nyamesuro fa wetu wo ye se de ye kan ento bonko ba bia hwe wo ento bonko ba bia kosua wo di ohuni enitro na apaketro a won kasa na bese so adwira dai abegu so etro na wapake no usi dan na esi wadim untimi nko untimma ebedumle bi ne kura sema obeka no obie no obefa eti di no kura ma wabrabo na wabrabo no tim wakọ onukure mu medasi sede nyame aka wakoma na wo cheche sansem we because me no metie nwum ne wa ba na de metie nwum na minimu efutuo because wa kire me malady onyankopon wo so be break bi enche kura sese mapake gu ho dey no wa obepto and say Lucky Dube ye nwum ya wa be yibi ato amya me yibi ato ho na se be break am wiase nyina hu say di for kobra me rasta kobra e boa adato wa e say kobra e boa adato mfa so ebusuafo emfasi manum mie na reggae lovers any reggae fans for mumra humani so 0551 931 931 0548 931 931 na moso mumfa madwenkyere no emra emfa e reggae music yi eho 0551 931 931 0548 931 931 na yenko yenim. Hello. Good afternoon. Afternoon, Pacho, di yentie. Yes, I'm on the conversation. Yentie we. From then, you man who will pass our piece one. We get me that the family. Now, me baby, I may drive the boat rigging, so you not call me king and I into. Mommy said, anyone, Sablaman into actions, so I made day. What should my son know? So rigging, yeah, the bonnet that. And I know for them, Crumpuna. Never send that not so rigging for them, Honomo. Mama fought my class, one of say, and young bonnet, a football. My lady, what part did you two at it? Now, hello. Hello, good evening. Pacho, di yentie. The first bitch. Da Rastafari. Selassie I. Yeah.
you have a call here. Adumu. And all maybe car man and the back there, but he's shot. Now, the whole thing. Any good man for no. Then I'm not always to tell you. I begin your custom, but someone sign off. Then you come to get someone. Oh, root. Hello? I ate you. Oh, root Watiato. Hello. 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 Pacho, would you hate you? Oh, on you. Yeah, John. The couple is so when you go and everything for one can amen. Amen. Only in fact, I am a talk dimension intense you and maybe but serious. Very many especially I go for now wouldn't be maybe so some person any of us you what now I will get down something. Oh, really focus on Jamaica, but what happened? There be I didn't bathroom the question. Jamaica, what happened? Pacho, Debbie. Now, I tell you, who are not saying much than I go for double more time. Namo. It's a cool wine. I mean, you're considered we used to be very many medals. Me that's say. Hello. Hello. Good FM. After Mammy, but we have a call here. I rather adum ye way. Yet about the national check Ruta, yourself Ruta, Mammy. To me, when I'm with your minimum, I mean, show what it. Yadamasi. When I'm the mountain content, what it. Where you this about Penny, SK Bullets. Yamana, that was in them, the work in Yamana, never been to the what say. Yadasi. Adverts. Hello. Hello. Pacho, would you you? My name is good afternoon. Afternoon. My work for there. Yadum. Oh, I read the Toronto in the Cassatine carrier. Oh. I read the one my reggae day, fact, and yet home papa. The started to reggae in it. That they also breaking in the minor. Now, go always down at the Biomar, and any answer, they breaking in America. Now, I am not competing in the brain in fact. We get no a champion. But in end champion, Debbie. after my gospel and Kasa. And I think that I knew the bit not born for the near 42 day. At the film, Yamin, do this year. Yo, that's hello, for you chat me. Hello. Pacho, do you? Hello? Hello? Hello. Pacho, do you? But the thing that the symbols to put somebody I mean, we are one man that is not as one person that can be go over to move at the third one and do more radio stations and the other. Come back to a moment, you see what I'm doing. We are here, and also which my the minimum book you can true. Mate, eh, Majuma so Rasta folk you. Back where we see here. Chabonia. Ne. Adophobia mudu ama odamo me ehwe na. Ama Suzy. Suzy adoma aina kwako. Ye di entu nipa ntwene o akodai. Ya ne papa ne kwasoli presby. Bebe 4 years ni na ya be form kwa America. Na Suzy ni agro ne ho a otesa no ma. Hwe Adoma. Baby, I will be a Yamishra. Henry, your birthday, belated birthday, sweetheart. When Yamishra, no man quatintin, when young Qualampa, and Mamma for Mamma Pa, and you da, so the Moqua Bruchy. Namon some of my Ghana, animal bushiana. May we show happy belated birthday. Many are from Pomen, the army cast many are from Poma or down. Once I'm a sister, I bamboo. MTTD and from Pomansu dinner would da Miss Rosu Shira Eddie Mano Nukun Ewa America in my family or near Kodani in answer from Pomo we show happy birthday and now we do our day Eddie Mouse with Nim.
ena kwabena edu yeboa kwabena edu yeboa ni maame ne papa ho ai no ajewa ba ya ajewa ni kedu senampa yesine kwatintin ade man o tun se crash pada scientist pa gina ono se de papa adwumu scientist we de original na scientist pepe scientist malade ye de ade unum scientist difo obi o cheda happy birthday kobradu yebo happy birthday ya so afan ko Peter so edwede me na de wo ba no asem a wode nam no anode say me man so fa wo ba o si mi so me charge wo twa me ka come on Peter so edwede boy expect sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby agi se 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert middle Nanda na wote ho awaye stiff sa no ono kwano no jama wa bre akos senior mensa ne menamu twetweme no emo aye titiriti mentumi pon sori ho na enwanwa enwa me fidwom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wano 3p garlic mixture ani 3p garlic mixture ema moja edu mwafusane no echi natural garlic papa bi ene e dia ye aha na mo na madam Fukofimpo ka kire me say he work natural health for bi bidrobi omodi aba ye friend 3p garlic mixture na manfo tu omo tu oguso no enya semketo a 3p garlic mixture wo kotojo ne waposo na asori a wo complain no sa wonum 3p a ebejane se hu edroi enya mapemfo ema wo ma wo manofo ananse nkoda wo nya nyamfie dumienu FDA agi adwade nkratso yi atu 3p garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P Work e 02489288824 and 02010000021 Yes,
This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to come from now on to me bread to my din one pem. Give us P capsules. Obedu as mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Where you from? They na follow me see baba chiamu a ese ni die. Musano. No. You never waka with. If any give us cold capsules. Say yes, see ya red na wo so. Ko di do ni pedem woni na wo posa amamman enti ma wunja wunan yi. Unum give us cold capsules. Obey free. Lawyer. Give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Chinasuma. And men what if you do what you do cronkwan ever. Give us core capsules. A painful a batter one more menu for an inquada when if you do me no come. Braka say aduabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hieye pa enye praka senko nuaban ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa praka se ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye praka se powder siesi nipadua na ba kwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkurate de ma ba ko freduane anopa ne anwumre anafa enkurate de ma ba ko woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya preke se powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 preke se powder da yane tan ye dru FD ahwehwe sankratu emu agiatum ye papa afa blondie sweet Fanta Diallo Fanta Diallo eno ena ye ba be breaki di kan ye fra o say maame afiako na mabro fudi dibo da jaako embo dibo da ye na kwase nso de unemu na ya juwo bebe bo se bia wo ba dibo wai maame dibo me kwa soro kwa dibo nko ye ena nso de asu sister pani maame dibo da ai mem won wo ya juma wie yi to be tin hira nso agu so se ami ye dibo da akon oh dibo ajaako o ma bo papa na de to wo embo ayo dibo da yo ye fra o say maame afiako na mabro bitirisi Yes ma'am. Pa choba mi show you so am Bible Quran bi focus ya ne snap dia na ape Pacha me pa Bible. Ko ya sorry Pacha muzama. Mala meto You understand? Minister Mala meto Me understand. na me say minister Jesue Minister na bashi Yo. Baadu mi saka mi beku ya mi sikweta ala hambadro raka mi saka. That's right. Oda maladi Mani eh wo so wani adi ya bi se dani aje se de wo yo tika kwa asore no na maladi enso nyina wo ko da ko me yo dem yo famano fa Bible no man. Oh, you're too much. Now on fie say who twa dodo aye we kam 82 abi ntuma ne mienu bra ami di gobe nya ntuma mienu ahwe no na me ka akire ni aw o ma say enso yo mu nyina wo ai mmo na me ahira wo na me ka akire ni amato papa ayo amato papa na wale fufuro me ko wala saman o sa wale na papa ka baby o ye no wa wale fufuro ku ye me ware na ise onya bia ope se ma babro kame wa kokora bi age group no be share ho mami di boni wow me what kind of cremo and now sister ba ma serve cup na wa himem esa sa me kwa so nti o ma ya mo hare me papa o ba me ukunu no yo ho ade me kan ka wo se ne e kira ene na me sa na tie wasam ko
Minya Kwanko, Abraham, Quasra, Minya Kwanko, the did any time, but I'm some time. Tetia. Now I'm fear say, who can't do? I am watching 82. I be into 1 million. I mean, to my I don't know. Nah, me bet me catch any. Oh, my say. And so, you're now. Aye, more than me here. I'm catching I'm a top papa. Are you? I'm a top papa. Now I live for you. What I saw, man. Oh, Sawale. Ela wa na ka say. Fifre obese na ka say. Do ma chede na nyi so say yare hyiren. Yare hyiren ampa. Nti e pese kwa o so wo di hie bi so ye de o hyiren. Reality show ye de aba. Wa bo fa ne de no beti mi ayo. Dear talent na ho. Say ye nyum to. Got me down to yes in my bottom. Oh baby girl. Telling for say, such as the open motor to grow one. That didn't show for. And I said, it's the show piano. Then person can say, brother pick your form. I was Sompa radio. And I said Sompa TV. Now name baby, first prize will win a brand new car. Second prize here then. Fly away, Accra, Dubai. Third prize, pay 10,000 Ghana cedis. Old currency, 100 million. Oh my God! Pacho, o sponsor program Ibia, and as a partner program Ibia, SL for number 024 921 6952. Hello, me dey grow fine. Wanu muatu, wuntu minidi, wunim ni entira. Ebasa na echre se, yariye ewura wuni pedua nimu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no. Na enam se, ahwani nu a ewo ni pedua nimu sa. Na enua na ni pedua no ede eko atia yade no nti. Ema wanu mutu, enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. Aye di koko aje, emeni pedua no nuani nuro. Ma wotumi didi grow fine herbal sonic wo benya bia ton wo pharmacy ne bia ye ton abibidru se wo pene dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada no fo ne nkwada wonya mfie dumienu numu bi FDA age adwadie nkrato yi atum. Let's choice your favorite. See what they brought to our local market. Mama's Choice Macro. But the bon coin de be now just the divine when propose mamma. Nebekesha. For my dear mamma. Hey, ma. Oh my God, I love this. Mama's Choice Macro. I'm not queen why you show my son's wire there. It's a make a trail. Now they're quiet. Mama's Choice, your favorite. Ubedisa. Dia pebia ni amapa wodi ye duampa. Enu ni Mama's Choice na papa. Ubedisa. Mama's Choice, your favorite. FDA agi adwadie nkratu yi atomu. Abusiafo, emamwatena seba ene special edition yiso. Eya mansan delay ni. Yeka obi a waje ni din krom ha. UK, USA, ena Canada fo nyina nso asan gina tumprekopa. Eya me guesti. Ewiase afana nyina ono ena ne exchange rate eya unbeatable. Na ne bibia nso ye hwim. Sima kuma bi na wonsa kan obi bia aba account mu direct na sanso akomo mu wallet mu straight. Seba animonyam mu eba ayemuyemu a me guesti na number 1. Esanse ne policy bakopa ye zero transfer fees on all international transactions. Osanso ye nepatichiwa Bank of Ghana agina tumprekope. Obi bisa se why and obefia air bonus samrani. The one, the only Lemfi. Sheodofo UK, US, and Canada. Don't download the Lemfi app no Play Store and App Store CCA. Adishima maya ho akwaba. Miami PSA PK wo pedai na de aye na ma mo PK bed no obeba varanda wo
the time no wasum a wo pedan eti wo pebi wo so ame kropo ene bosen ma adwo amfa mo hunyim ne mpa bi mapike wate na waye mobo also a single room self contained and cabrante and while the self contained when you one room be so what petty dry him na dachi anteba we gao timi bay mumpebi manati pike na wuju ni mawurade asem wo man ya afa no wo ne ne bom paye wo frɛ wo man ya wo ba wo man ya wo be ma protocol eti manedan the patch wo bi afre 0266 543-344 0266-543-344 and 0241-066-064. Na mi PSC na ni atua kan nsem. Case number 1. Kwame Asante complainant Sofolai accused anti-attack and our respondents. Ono na sabre yabo ne kuna dui court day in court nye e just ante crop ya net say ye mame e pa cho me ma bible Quran before ko sia snap Sompa FM snap ni ko sia no yo na uye ni se mi no se kosua be babra mpaboni wo tirim kire se kosua na wo koyi no ho anije ti obi wu ade na obenya wa wo pu wa jo funny too much ti obi ko wu a wo be de be si peja eja santi peja bodin ya me asante mikura kosua yi mikura snap sa asemo ami be kan minitro nana mo wa me yo oda papa Blackie dia na dia be da wo mame samu no so dia wo twepini yo dia asem na aba mame e ba ya nye bone mo mi free ati Yenina tie Sompa ese niema munye na me ma adwense na me yesumika na me ese meba kumase abedi pa aya ma ne so kakra okay ana ma me bae ni na mua ana da krubi de ekomdeme na mse me pa aduani adi am farmer me bi choba Doctor Mufanche na ni anti ekora msemo wa hunu ni wan ayo farmer me bi choba yesa ye ni wa hana ni ma ayi wo fa choba wo se ukodidi mame obo ti me ko ye na me to aduani na me te ho amidi no o wa na ma me bi twebe me msumini mami obisa me se e frame say na go di kire o de efe wani ma Blackie so kama na nso kire me se Sompa FM lante o ho ofe na ofiri hin na me se me kire ba bia me se ufratebu na obisa me se adwuma ben na me ye na me se shumeka na me ye na obisa me se na me ba me ko shumeka na de mtiminya se na me se o manya 30 cd 40 cd unya minya no so pese ojimi na one me ye adwuma na o member bi da osama maduani bi atua meka okay 40 cd metiase e dey bi mama 40 cd so me check hwe ya na me se o ni e bebo a me ma me se nya ba bi adade a na che se obeye meye obesi kurasi ni e di aho pepere di adwuma yi na na e di adwuma e fufu o ma me cho ube wo fufu choba mame go adwuma yi so a kakra da kroma wo fufu awie metewo omo yi tali sisi ya na mehwe bi ana ma me ne bai oba o bo mi din ya o ade am se ma me nye bone aso ho ofe pa ho nya me fe am pese me no di nkomo bi na am se oh ma me o mi e kasa de mi se me hu ma me prekope ma me kasa ami asime onko kan se ani je me ho maame na ne adwuma no maame na ne me adwuma ani ema ekoso maame fomo amu yamudo maame wasi na ni je me ho
I'm say, hey, Mamma, dear, when you better Jimmy home. Oh, me, the perjuma when you Jimmy when I made that mamma. What's him? Okrasini asem obesi ma bakurum odisi ka kupushi me se obetua me ka eh emprano no obetwe no na nani ku wei osini kuna tukwan to obetua me ka na mse oh ne sa dia sa ma me no so na otwa bi no osahye kama oda aboko otwa hye boko oba besia ni ehiri mama ni easy kase mama na meti ase mama mi na mama su kire mu se ansa na menene beda no tese mahunu wi ne nom na metimi aye ne ho adwuma ewo mpam eniema ekoso my lady baby adro no na ma bi no to ma start esu awi ne no na mama first day die man fa ni agoro wa wuru me jebo me bo sele be ya metimi aye abiri wa ho adwuma skai modu abiji kama abiji boko da fa krant no ko dia overrule over the how you called you can say mama no besie eji wa wuru na mete ho efide ne shiwie mi na mintimintu menai mama chese ese maye mere mi hu de me ya me ho ade na fawo asembeni ni ba kuma so menya rasta mama ne de wa hu de gu mitiri so na mi ya na ma ya sa ade ma no babasia aberewa mama obuhwe obetimi awo obewo me beye mprensa owo 45 years ese nani afi pa mama mdi ni siki yechi no menum wi na kotisi mama so mama mafa ni agoro wo so man eji sada no man eji papa mama e wo bere mama no kama said your person when dia wo pesa mun saka pasa malady biem me wo bere ne pa dogi mama is also pe dogi asante abero pe dogi mama baba siri wani so pe dogi na asante wada wodoma mama no na ade ne so afudwen ana black mama we dey this oh black ana white mama we dey see and say this oh na fibu Dr. Mensa bransa na abrantie won home eni Dr. Mensa ni me ekoso Ghana o say the city and no me ekoso pa ba besia tumi kire obi ba wi nom se nom na tiye me ho adwuma oh yes and also ho nom na we say the ablanti wo keka ne nsam na obi hia se edwa ne nsase duro papa ma me na ti ni me go so mate yenkwe ohini ni Dr. Mensa heba clinic ya saka yan hu biu ene abibiduru ne habanru nsensem obi biala what Dr. Mensa ho asem bia hyase emfa ne phone ye de number ne tuja wo de tete na wa twere ye number entem so no na wa frɛ ye se saseduro na obehia bia ye de bi bebre o se wonum na se be nka wo ho a ebetimi de bia bre o se wo ba bi no wonum no bone a ebetimi ye do ni bia bre o embom ye de number no betudwa bia na wo tie radio ana se bia na ohe TV na ye ye free so enti ye de number ne tudwa entem so na fa ye number ensempo mienu pe bi mi bia mu wi a afa me nka se biu na ye wi a no me se asempa wo ho ye tie enti ajata wi afa number ne tudwa yemfa Dr. Mensa number no entudwa Dr. number ne 0244
0244 92 12 69 0244 92 12 69 Your 027 11 73 551. Your last number is 0532 92 80 95. The Nika na ahomeka ne se wanya asem na wo bi ade bekwakodan no eno da na me ka e wo fidikase bi so se wo papa wo ye pie mu a na asem to a ya won hye dan suru papa na wo papa na edi ko to asem sa asem to na papa na na ye de wasem ko pie nanimu a emmom obetimi aka nsem bebrebe de afa ho ehunu na ode but the wie ye nyina ne se obejew endi se yale bi ba oso na okwa na enko wadi ho ade nchecha na enko a na yetimi de abibidro solve ma na ye na wate se ese Dr. Mensa de na ho tedin di Dr. Wonder na abibidro no wadi nya asa abodin no na se utimi frame a me se obefa ho adi yale ahodo bebrebe bi wo no mokora mpa ebodin ya utimi bisa se nti ya sa yale we nso wo ho mi wo book kese bi wo ho no mo a ya meta kan pa ya to di Health Encyclopedia sa Health Encyclopedia no ya o yale ahodo bi wo no mo ajata wi a wo kora wonti din da e wo krata no ebi ni Ebola say Ebola nye nansan ya be way back be 4-5 years and yet Ebola ho asem enso na wo krata no da na makan ho asem da say ya o yale bi sa ho no ya wo yale bi wo no mo a ye bodin say si abeba wo no say na we nso ye yale ni nyina ne say ye kuro mu ha no sa yale ni nani hawo eye nuane bi eni ensu aye nom no ne chemicals bi ayi ni ti wo man mu ni ade na amasa wo hawo no maba enti yenso ye nananom no ma omudi gyae no so ya ignore ye yes nchen ena ye ni ya fa ya kwan so na yale ahodo edi ehimu wo yenso ene be ma onya 40 years ya obonse na ne be ma na ye sen na hem na pere ne se krachi me de unya nko ya me di kan o obohuna na ahase esi ni trase endi we ya na ho den e o pema berewa na ya de ade ebe obenya 40 years no bonse na pere na krachi unya nko ya me ko na prostitute de na ho abagim wa anyere wo hu se pene de Robert to be mem ene be ma o manya 50 years emu be se 60% o manya prostitute anya sam ketwa akwansusu a ene sa ensusu anya onyono ne ayi bi efe na entosi bi efe ntosi asa ebi kura wo sa Santos ya wo hen wo ni fa beji say ni de de yan kwan afrem kama e wo hen ne empempna sase ne chichirichi no ne ade sa no ma wo ye wo yi profuseno wo hen ni wo so dama wat na me kuro mo hope wo profuseno pankwa jatewia wo kan wo bi nketre ma se titinte so ogu nanum ene nuane bebrebe ho no mo anke boy ho ban firi yale ho eni ho Sompa FM eni so wa mo wani an na ho ne abibiduro na wa mpe na chiri kwan a wa hwe ya brichi bebo ene obi bie nanum na so wo kasa o te ne kasa na ada bi owure ase nanum bon ababa wa ne ho fefefe ne se fefefe enso na nanum bon adentra yempanifo de bidie ne body ati ne de twitwiri yesen wutwi wusini nyina na beat ne ko yem enti ade bia eye toxics a ko ni pedua no na eyi ne ho wugya wanan asabi wagya na ne setum na eyi sa no mabone ne ho no wade ho ene enum kankan atua tosi a oba be ma ne se fefefefefe enso obie na num a wontimi nyina ho me se wa wonum bon anan enum kankan ye wo na duro ho oh we Dr. Mensa chiri kwan ba bia wo bia ebetimi aye delivery service ana ebetimi de adori bia breo eye delivery free wo mo wa bro chire bebre na akora timi discover so wahini ni so o se Dr. Mensa ye hia duro ne de akoma no fefe kama e boy wo ba anyame adom na boa wa ma wa wo na wo anum no boni ese no he obi de ba bia kofa aye sebe tonganti ya man no boni anom ama de aduro no nyame amemu a anhwe ya na ya kwesei wa obenum no bone ya waduro ho a o de fra na dua na ma ne dia eno ano no wawie no yo ontimi nkọ ho biu ene no so da nchen ya obi wo no ma na tumi edi na chi na ma ne kwan se wonye yi eno ne ya ka ho asem a se
otale ana wai oho ofe pa ba be ma bi so pa no asan na chi wodo kowura dem opie ya o ma ho bio wa wi ano no ufie etumi edi wachi no e ma okwan se yeye eno ji so odwale ahaban dwale enso enfon so obia ni ho mesremo mo amo tie yen wo hinni program so Sompa TV ene Sompa FM Dr. Mensa say Sompa FM se udwale ahaban a na wo ye Kristo ni enfa so obia ni ho de odi nkan dwale bi David enyam from so se udwale ahaban na se yi wo hon tan sa firi ho no man fon so ho ne de nyame na bo ahaban David say me udwale sa ayo de se adwara ahaban no de no de ate no ho ndi empanifo ni mu de mu so obi wu na se yekomusie ye ba na de adwara ahaban atunsu na de bi ohoro ye nsa ho ade be ntra me se ye wotumi wo wiase na se wo ye Kristo ni agidi wan hwe ya unye ye da wo wiase wan hwe na obi ye galamse wono no waje concession no obi abeye bi ma ono oyeye ono waje ye no onyeye obi ye adwuma o bank o ye manager obi ono ye cleaner o no oyeye but ono ye manager no onyeye sika to ne nsam ana hye diso odwale saseduro eno no ye be kire okwan abefa so odwale no ade ehia wo mu an se udwale bi a menye 6 7 days ne de onye 6 wonye na mo no utimi di sa asem yi so na awo no sa obefa ho adi na sabi o ya omo se obi aji sikaduro ne de he se nyame bie kwan ma na so obi sika kwan ma wa eno ni sikaduro de meka jata wi awate ase menka se pi me de me se asem pa wo hoyi 8 ate se bobanim enti wo de ne se wo betie Dr. Mensa Nkransem se o yase o kotwio o yase o Medina yewura Kennedy Japan akompre ko na bro sen o Medina Zongo Junction no yase ho na Dr. Mensa na hotedin di Dr. Wonder no yase ho no no wo utimi tutomo abepie ho a obefa ho adi because ye kan nyina de ye kan ye physical realm enti ni nyina ne se yale bia beda wo so wako anko yes wate ho asem se o yase sa yale we de Dr. Mensa de timisa na wote wo no sa wo ye de fire number no tu ya jata ya ye nyame pe na je no obere ye chiri kwai na wa be pe ye chiri kwai Dr. Mensa number no any 0244 92 69 0244 92 69 your 027 11 73 551 your last number is 0532 92 8095 ye wokotwi ye ni Guinness depot no ne di hwani mu sa na mo amwo nkran pumpuni manta mu nyina fa mo ni nchire mo Medina Zongo Junction o man FM abrosan na se ho no mo na ye wo a ye di adwuma enti o hene ni doctor me da se pi se wa ma ye kwan ne bre na ye kire ensemu na wo mo ayeti na wo mo hwe ye sa de paneton sa obi wa na nyame pe na hira ma na wo ti asemu na wato aye da se ne ye be san ahia let us say who job bless no one cares na pepe ebusiafo ye be asemu ano de no time or say malaria join this one no wato time between sign 0244 417 Golden Dior feminine wash. Golden Dior family washing. Feminine wash, ne family. Yeah, the washing Maya say. So di for cobra say. Go nye me more than 1,000. Baby amra. Mama GB. Ye wu ne mo ye kama. Ye ni ya ye beti bi nia. 043 Grow fine. Eya no musa dro we. Eye mo je dro. Na ebebo ni pedua. Ye ye koko. Ene ye dia ye. Emien ko bo moja. Na ho nko fast mama. Ipato ba wa peso pia bonte doctor so moja so fine. You grow fine. You kwasem. Sisi o ma bra yo ye kan. You grow fine. Digital about center. Grow fine. 0244 na obenya atinkan ba. Hadasa. Travel and tour. Where we need America lottery. Any year phone number 2024 2025. Phone number never. Missy won't track up 249. Now go through so 714 as an old boy by medical. As what menu Dr. Ben Mechapa. Oh yeah, Juma. Yeah, Juma can Pedria. Diabetes. Oh,
enkoyi ene de gun kwan mu abomumu ne wanya wo ni so je dede na enchiri 508 Ghana Grove adwumaye wo ya baba wa wo ya brantie adwumaye na mame fonde o masibiro mo togo mo chi 775 Chef Clemzy osi 15th eye bosumi ewom ya ne da etoso dunum oye asankam ewo asokwa ane social center ho memende ye bomodin da bi 15th memende da bi kwasi ado ebe na hoche ayu malidi nti ofrado fo nyina Chef Clemzy enya asem keto akora papa eya nto ankomo no so naja o se maami ma eniema toto ye na atisi ni so samame enye easy na me chese me gusua me wobiri maami ya chese dogia na me bona oh ne maami tuwa na nyensen bam come on maami ba be si wananyem maami nya asem kotoa ne di ne si na maami o me yekuyi nyensen no ami ekuyi atuagu aberwa no sugar mommy anya blanti ama me wo no Sompa FM nare na ma ni tu anyinsen no mame am dem wodi eka ya bawo pa dia na woka nana osini ku atukwan mame sa pepepe ni ku atukwan mame nya no nku ahu ididi mo a yi ba ko no guye no esa wo ma na nyensen san bae kama no no a oni ma mame no wo ma mame wo ma ana mai bi kura chen me na nyisa fofra san ba 45 do betimi na no so ayi ndai ya no so yi guyi na wanka sa wo ba mame mi ni ba enso ye djuma na meye misika na brantie obesiye na da na osu obetua o kasesei obetua meka se nana me ne beda no ho obetua ho ka na satan choba no waja wo oh no mama jaye no mama jaye say satan de my boga come on etina fe wa fani pa wo fro wo fufuo no sa mama be man so say you di say abrabo e dia na do be ma fe school fees oh idi manye sugar mommy ena ekosi sei mame na me de me humete ye didi mu a be wenye eko wenye ana kirem se na ade akyen no ka kirem se me sori aya me ko fu na me se mame adai sa ko fufu no adai dia na aba na me se ma nka hwe na me ko fufu no na me tewo nyumire no ka kirem se ni kunu ba time osra mi ami mfiri ho mekasa agoro mame pam met se akoko chese mame chese mame na pam ya ma chese ska so de be mame so a ska so akam mame mpeso di ska be mame sika de yehi ska ya enu huntimi tuto ngan na de sana so otu aw kana die bebi ebi sa kam mame nyasem kotoa siska no ono ayene oyene se obetua ni week o mami jajuma na chese week bia 100 cd no the amount sa check mami check ni wayi ya kama eze sika wo jo mami ho no sa pepe mami so pa mimi wa mama fa chese mata ba ko ni ku aba mpa mami ni ku aba awon ne tuwe isi a mami pami so mami fa pin kurei wa mo afa hwe mami mse abi je mpacho mu benya na mai cause we dey asem say dey me dey ma mu benya mami na mai oso ai busy ano pano kaso ntianye ndai if you wa pare na calculate o ka bo ma na woni ne agreement bi a kire say o this can be ma mami na confirm so ni boy no mu frɛ no 240 Mr. Champion Bremwe ame de agye mensem e me bi mpanifo bi nhwe yi so mami wani ne me da se pa na
Sebi ewiase no bia ya echimokro no ehu kakra kopim se akoda ketua wezi atubata free atebubu sabi abrufo de minya kada omunye nkrofo bi omu pedwuma kanka wo mu ma no adwuma mu yede bua wo mu kromunya asam ketu Sompa FM akoda so obekro kase ma ba be yedwehwe nkwa nhia ya wa ba be hia obepe bibi dia kofia koboa na maame hwe na sabi o entina maame no yo obatana sabi wodi na kono achi a wama akoda wose ahia wi nnom rasta ya waye di enya boni because eno na ye breki na sabi wo me na sini so empredudu ya me wanyinsa kwako yegu ni ade emprenu nti wo front okunu no a wo yesa wo na chi no sabi enka ni sunsun ebe ne me nyina asai ena akwenzu so no wo hia sabio asofo ebe deliver no na Dr. Mensa so adua no asese duro chese eno mi bi aba be di nachi ne di kan obi yire ena wa wakofa no wonim wo hia nti ene ahoche ka kire wo se ni ko tukwan okoko shemu nti no sebe ne aba no so no eso nti wo ni media sebe no ajibe nse na ame so anya de chese akwede wo promise no you are part of the agreement, you know. One for fail, a fail. Two, one not funny when the mountain says when you can prescribe on Gongofa. And one thing is what the dead rabon thing could I no air cassa. Sub one baby man, a coden, and not funny sick council man. And I just saw one no one work with a man, dear bonnie, and no man ever born in also. So, man, dear tie, ya frau, what ye penny, sound near Becassa. It looks as see, also why busy, mammy. Mame ukodu watopa ni eni hobi agreement ya woni wura yiye yanka ho indeed agreement is agreement cherish kamano na manem na mesasa ne niema kama yes ade de baba tu ku anim so person awade begua ante polena Sompa FM my lady medase na yenua kwame asante opadefo wa manani ana ho abemu a sabi usakora wanyini watimi afiri ukuro mu se me ba be di pa be yesu meka adwuma na wo ba ye yakopon aye wadon abesue maami bi ho wajewo o se woni wo be ye adwuma a day obetu akafote Ghana a day no per me calculation ma calculate a day otu akafote cedis a week 280 by sabi mpredu asata wo be di na dia week obema 1 million se week wo be fa ne dia obetu 100 cedis enti fufuo wo no ene sabi atopane mu dia hina na sika wo enti wo no wa anya smart daddy wo se week no obema 100 cedis yo na wo so day na wo nya 40 enti Sunday bi se ne ho adwo no fufuo no for na sanya easy oh my lady what no se sa aha na fufuo no tie hwe bi akopie enti duru ma bi e mamu a yesremo mo fa ye nua ba mu adi anya futusem sa wo ye adwuma bi ne obi se wo meboa wo a huade na wo de wo kwane se daache esusu aso ba na wo benya nokre sabe keto na wudie no manu amomu nso obeka chose mema akese by last minute no tira anya yi a wo do beko musuo ni esen mu enti abema e wa ma nani ana ho wa toto ne niema bi yi time a waka so obema 100 a week no na senka tena cd na calculate 40 na wo gi na day no ba wo hu se fufuo wo no emwa bi a won se be paapai ba won said ye e course nyina wasa atene o back to fufuo ni wo no anon ko san de wakọ se nyame kra amwa na asa akọ ya ka day 40 ni kwa san fa ma eti message police na wono so na to pe what feelings my lady me ba ho aya ma me no ana asa aya na abranti ana me che so na my lady ade na akodi ye no waduane ya bi so na ya nkwala aduane ya wade bi ho no mo anipa ni se so o waduane na chance kura na aduane ni gum na wo ko bi so no na ya mema na eze edi ya wade bi ho ani se nipa wo ye den wo so because seven predu asa wa kwadi ma me panimu ya de papa ade bi ho no ma ye nka no kura mfa nkire nipa sabe wadada okura yusu wadwere sabe e bi kra ma me na ye pera wo sabe predu asa sabe eku sabe so wo kwadi ma me ya de papa wudi ma wi no mo ye na first day na mishi ade achi ala na wanwane sanya asem na aba na agreement enti mi akoto ti akasa be oda sudi koso ka ma bonte me kan kire obi a
nipa nso wo ku wo praw wo se wo bra bo daachi ma wutu anyinsen na mutu anyinsen gwa su kono mu a wono ma wakọ nyinsen wo ma me a mukọ nyinsen ma ka se mukọ tu nyinsen ato agu first one amo hu am wo anwane second one wo sa akodi ya ma ma mi sa anyemon de to so mienu na mo sa akotu nyinsen ni gu e ya de papa wan ka sakura no hia crusade ma ho wo hia pai bo kese because when di bone wa ma ho kwan ma bone an ka sa su abetena omu ama wan kutumi a control bone wa ma bone na control enti mesrawo wo firi ha na wo kodura saade we die enkwa hu biem na maame ataso ye ka bibi mfa nkyerɛw maame pani mu a waji obi ba hye brade ato adakam waji abofra hye brade ato amenam ense hunu bi sei maame fo bi nu edi enya bi na papa nwurani kɔbɔ akwala yi bie ya ewi ase na akwala be ma ahunu sei ya meboa na nani be ba so no ye di sei pasa sa suban bone ne sa suban fo sa suban hunu no maame pani fo bi sa munyai my lady said ya wo kana yam fra no na se wo 200 e dia be million wo be bia wo ntua mfa ma wo what am I lady man fa ma no si ye wi ane afre no wada be de ma no ifo my lady asi ana afa na ebesie e dia na asi sa akra keto di abrewa aduane de my lady ne kwasem ne odi fo pokobra ye bagi ska no ma me ata betwe ska no media mejo hu se one ne ye krata Sompa FM my lady say abofo so ntimi ko ma me panyin nim se bra me nko wa hem wo ma me na afre se be wa ma hem ana ma me kuntu na me fi be da pade mu kirawo eti ma me ni mom ana afom no me ni de oho ba ma me ni mom de also tweska no melody yetuoi ada mom fra ye kwakọ ye nko kogu ma me na wade ene ye be nyagu no melody kesin bi le yalla ye be ja kesi ato mo akwaba wallahi anye sadia kesi we ntuma no because ma me attend nkwasase melody ye mampenifo ma me fo no respect wo mo ho ma me atase obu hu a woni se nkwasase kasa no na woni se nkwasase niema no ma me payina wo nyini onu mi se champion so 45 ti ababa wo akra we o say melody wo de busa age na ye lady wa busa ni age kwa me o say 22 edi tam wo sha na ye say nyina ye tie ne ti wo 20 mi awo nampa wakati mi awo no enti we kura no apart from court to be wo na beti medi asem we because ha e lady court se maami na timi amekanya de sema mpata before ya ese di maami ni fo nyin bibia toto na dwumam wo de anye ni trum kwaze bi ye be mena fia kire ye because ye nso kwasem so ye maami fo respect wo mu hwe mi se champion e branya kopo to se fe ni ku obu no ho wan e betimi di ne ho atoto maami adentire ye kofa akwa kita se me kwa wa ma ya se afim da be wom school fees eto mo mfra no school fees na ha na bondi ono ade ade se on de kaja ko de onyini kakra ka de ka body bi anim na akofra kwa kito we akoma ni we one akwa was send destiny o mani we one mu we se wonu mo malady akofra we wura ha no wo de so hwe ne na se hwe na motuom wo de yen hwe ne na moto kekam ye hwe tum kwan o bo kama ma me na ya abofra sa abofra bon wonti bi nwale wonti bi nya hwe na waje ne niema enu de di fo ese ho yes ese ko de ko ja kwa ne mama too much o nyagopo be sha wo ese ko je di ese ko ho wa sika ka so de ma na wa fama no ne niema so wa seize agreement ona ne ye because abofra obi ti ma catch us wow police for na kota tadeba eti maledi wadawro ma me ata betu ska mi kan papa nan e kan papa wu dese ma me no betu ata betu ska no because bi gina o mi timi ko jama me pay nanim se me pew ye kwam ko wa ha na me ko fifi na me no ko ekutu nyi sentungu wo na afra akra no wo nya nkwase na nya sade ni ma ni kunu ye be bon dawuro e ma wiase nyina ate ni kunu no ye be ma ni kunu ate na na dwuma nse be gu no because di nkura akra ma me ate odi nkura akra ya fa mpanifo kakra ni ye ngom ne ofi mu a odi fo ko mhum se ya na akra de cha kwa cha be twa ma no eye die me dia akra da fe dia bros man dia pressure ye dia be o day in court me pa cho lemfai wo se wo pese wo bibi wa broche na pese o discover Ghana yes simple 19 African countries lemfai simple USA UK and Canada or see zero transaction charges where the yanti should be yanti share simple kra na dem and one for promo code network so Sompa
bebo promo code sompa na edam SO no about key points no na wa send you sika kama metumi abo Lawson Beverages company delay mark so come here check him delay mark e ma mema solid kama ko na ko pa bi na no nom na bebo awo amani mi na ikoye what kaba Dawood doctor me prasem say wa be o di so ka krono Jimmy jaman na efe Jimmy from ho ya ka bia obesama na ne 360 no ye juma me so adia massage wa for oposo ya wa so krapa 0241244012 AM home care and nursing for na frame yo o ma me akokora o ma me abrewa papa ya kokora wo fo obi a mo ma me ho bon o papa ho bon ya said am mo tete o ma big keke o fra broche na bebu gana frewom na o mo dot no me bo pa 837 edusa herbal mixture o se madansie ni ma min koko ahun obi o tu koko ase na koko ni mabio o se koko ni oni padua mu ka ho ko pepe bi no na malaria ni nwa ni fi padua ni ointment so massage opodo apo nyina so na de o ho Swami Macro inside Goyle Filling Station 0500 110 115 Give us P capsules give us me secret no ko pesa no we bi no be ma hu suare yi wa ye mre wuti me nyina mo ko ne koko ginam e ko no wi bia give us na wati me ginam ama ho den so give us about mission anu ye boatu malaria se Niam ko ye no e bo me pedo ya de nyina 0543222470 e chanfo ban ye ma ya de nwani o ba called injury e nkase mu odwum no wo ye se de tie bia fakọ ba ho na otu ase ne funwi ne de otu ase kura funwi 02449800 echamfo pa ya de nyina bi dwane Grace Gift Herbal Clinic give it o se me ajeduwa de bi chacha ka hoen and Fred Finchia fancy ho ena afe kwata nemo ya de stroke hypertension diabetes typhoid vagina steam eno dia ba ma ye ma no me se wo yo ba ko na nkrosu ye ba twa ba ye wo Ocean Junction ya dada of Barikasi Road Dr. Fonyina ye chia and cry new Achimota Petroleum Bungalow 0543200330 yankwa wo mane so 0554931931 0548931920 se ubi tetreta baba frudua na kone mo dia wo keka wo ja frew waje penny se wo ne ye bekasa e na frew pese wo da ye kwa danchi etimi se wo de so po bi tetreta frudua na kokone de be hwo na blast dibaya hello oba pa yentiu Over this year, we ban local from reggae time. No, I'm telling you that into me, some are going to do reggae media. Yesterday, reggae I come. I like to be back to my roots. One of my favorites. I mean, and what my parents are. Obapa, and I encourage them to name my movie and some power. Abrosu. It's the air time, Obapa. That time, we am back. You down. You want him once not about you go now or do you go with you will say hey Debbie really are all day uncle Papa said what some corner and man while you go what didn't put the money what the check a bamano that means I know my power your papa and said I must say hello me mammy papa original I should get can you be for say Bebram Ajatum Gucci mo the contractor papa procurement there and then she needs to Nigeria ho to secret na me check the nation doctor Mensana condemn it evangelist my country all the military so e twegu abontia enyen kwasem kura awo me he e wi aso pediatry be dia pro na apranti wantimi anye se Joseph on the emergency because on the journey 45 na me bisa apranti se na me obi esu chi no ye man hwe no because the man, I told you, I'm going to do something. So I'm here to be near the idea of so a book. What will be at the end of them?
Unim said, who for them are 40 cities. You said, my many kind of picture, the no for you. Obama Diabo, on the aqua you. Dima, you do a Shania, the Tenebom. Yeah, catch him, my man, but that are blanky. Because what I say, what you mean, so the amount of money. So my man, I was saying, you are not a fabric, no man, of a manner. Meaning me a patrol, never. One picture not to Sonia Mokuna money, or no more for Mobile Banky or Bonidolica, but I see. You are Nigeria. Hello. Hello, my lady. Pacho. I'm telling you. You are the president. Barbara Wapana said, you are Japadi and you can again. Look, net yan in Etica credit or Quabasa of fat. Yamu bow between our own show. So, woman, I know Mary, not to look on for the any words, and you can come on no more bitty. I mean, your mamma never if you can come away. Agreement is not in the court, said you see Muki, or make them out the what about the game? The only argument and it was another man one way. You can say, will be time to be out of inside candy. I want to be candy amount. You do win my mommy, then yes, sir. Come on, hello. Hello. Hello, ma'am, in my hair. Yeah, Ura. The portion of when I'm to say, Radiadum. Yeah, the who are saying, some more thing. The portion could you who are make a safety for Prass or Central region. Man, every memamumo any eduma. Nanya Tina, and say, a branch and one when it a hop. And Nanya Bessin so, and yes, here we are Nakakama can say. I mean, you have no to me coffee na him with over. I'm a branch Kobutu, so yen, so whom sawum. Make a crediara, equity, and in China on Panadia Mano. Now, branch is here on Namway. Motion one at your set. Necra creating a hoso. On Panadia Mano send, Chisa, ma. Moma man saying, name, my menonigu media, Udi, a war my ganem. China. Abranti we been so kwano hwa we hu no de to no for madam wan say money am nya juma obenya ba mu afufu na no so de aye no hello Yegina ye tie sompa hello good afternoon. Afternoon, dear you. That's on the time I am because of water. You. Kasai. Hello? Yatun Kakasa. If I told I had a one on to Nufu. Uncle, you and Kayakula, number one, I'm a party of 4. I be a full. You for very full. I was your former tardy, a semi free Anne's boutique. Oh, a tadia, a wakama, and to question me, Semijinawa, and what would you say, a Jinamuan Cassa? It is our pata, the papa bidia cobebi. Sakazwa, where are you from? Be a box and Pabua. Yamame, Sanka Plaza, Kolibu, Annie, Annie, Sanka Plaza. Go Ben Kolibu, Anne's boutique friend was 05. 45 85 3608 05 45 85 3608 elegance or see elegant ladies or see the beauty is within Yenua Ellen ya ufrabro chiraba ne maame antini pa na wotwe wie yo da fom achimoda beye ye ewo Methodist Park adofo nyina munkoja yenue elegant fo munkeka mo ho na munkoka mboa yenue no nkata na brewati echi e ma nenye kama yemfo freni etwato hello afternoon pacho di entio macho mame no wanya de enke se senko e pelo filia e se mame no hainda ma bueno enje so awesi bueno san kwa ito hainda ma bueno ofa ni sikamano yedase ebusiafo ha na brebe me kwan no me sabo ama gudie mu fo nso ababe